Kapkatet Kericho. Umayete unabotambe umusae umumuraga ikire miaka yo kunyoma. Nabeta kire anachekina kya Burunge. Yes. Musawa yo maga kina cha Burunga gateba onyoli rumunyaruka omogokiri na hinde asibara kulire no goko no kunyomana. Elinde wa rosi familia na mambo yao waone vile itaenda kifamilia. Wano ekero musawo yanyoro umuise koyo sawo yo mumulekera nyora umuise koyo bakagamba nere umuise koyo akarorekana gwancha bwango. Right. Kerarorekana gwancha bwango bakabanga buna barachi kunyomana in future lakini mungoro mu muroyo igatageterende bara take time aramosoma Chimbo. Chimbo lakini bona kanyorongo musiko yo kabwe gete pressure abitirringa ngire se ino nje ntete toba amo timbo atinga kichigo siria chuma tena nganchete nchente ete toba amo binte byuko na goba de score tingo nyara I want to be a boda ndete kobe boda jamani nipeleke nyumbani nikae nataka kumhudumia mama mkwe nda murugira twende nichunge yale mama na baba jamani nataka nikupigie suti yako pasi vizuri mungoro webona kachikora pressure liga bidding aki tigara enda kara chungusa ngekora pressure uko chungusa kanyora umuise koyo sobo igo baita ine na baiseke bamu abo baita ine na bamura bamu abo pono sobo muntu tayo bakwigwanana so gata getenere kweruseria pressure ya gutwara nkaga alia anyarasa gatoerete no na loneliness yeli ali gutwara kali umetekale gutokali bweka one kegera muntu mbale kuigwana nunde I don't know what happened go say usembuzuro ya yenge ngake because you know in a family mbuzuro ko bwati chire na bakoja bara wajire kero nigete yao to you part of the league so akanyora bweka kwa dunia yake bana umungu anayekera chungusa bumaite akateba no nje bona pressure yoko mbigera ndageti zei tabona otige tinda batayari it's suspicious hasa mimi lakini in the real sense umuisiko yenyewe alikuwa kule kwa ameteseka tabate niambe bwana boss kiro montara against paka bible yoko rambali kumuira buya asenge mangana ya bako ego ne timu yende mandanga mami unajua huyu sasa atuoni vile yuko dadi unajua huyu atuoni vile sasa bona kwanya le timu gere eramo against yere so akaranga kanyo aro muntu gakiti ga muire sobo bwangu so chikorosia basani abayaria eko yake made stress na bego kinonyore yaki yachire ye kare ko so depression muntu nyore kwa kwibekira sabe so akateba gakiti obwango bwane nabwo kumba asa kwa ligoje oyo taraba tayari wono mungwano yaka mutebenye tutayitia bono koraga nyake bona bogo tigegere nje bono tie tebeterereti nje tinda atwara haraka timbu atige ndokembeterereti ngaki ngabono nintagete nganintagete nje weseto ngabono nje aye kwa mpole mwise ko ibono kabwate birengere nga ikabashe gusiriye bahati yanyorire sobo gachandegete sasa atafanya nini magosa akorete basi ikiwa ni women crush Wednesday magosa akorete dudus na wewe ni Purity na wewe pia ni mtoto wa kike si umpe wosia jamani tumalize hii mambo asa magosa umetenga ya chakirite pressure yes pressure ya nkago se pressure ya kubikire kijana ngire kijana ngiri tayari kerokyo yatebirenga ngora na ende ngora most of times enchire bintu bya timaite gusine enchire bya bangire kurukare gusina bere naturally musacha na ero koena na direction as relationship kweli na ero kwa mwanga bona sie ikeire na kikora bangi timenyite lakini tinakerera gente kimona as African culture usase gikurukia ba Africa mbona bya chakiri kunyaguchanga na mangana y'abasungu proposal yes umuntu guwaka rirunsa gotepinga bono ngwanchoro bwe mungino ngwanchore to so asenyuom na kiko ero okoganya abasi batimure baganyire emyaka 6 ari rumunde emyaka 6 aganyite yasagucha gwaka rirunsa motebi bono tigeto so asenyuom yes
why ngekoro muntu akuganya ocha kubikira musacha pressure yes sometimes abangi babo umeta bantu muri babweta commitment. Nafurahi sana hiyo maneno yanatoka kwako. I know this thing. Yes, ndio maana nikasema useme jamani, useme. Na ni ukweli. Umuntu raro achikubikira pressure igata. Yes, kweli kabisa. Bwana yuko takumunta atulie akili yake mwenyewe kama mwanaume. Manyanga ayebuno muiseke kerote te kubika pressure. Manyanga musajo nero koligi talinga agebe te kanata kirego kuira. Yes, na amanyete. Na amanyete na gente kitanga. Tegebange. Nabora anyora ata gete ko crossing ground. Yes. I have a long it will take. Yes. Lakini ngo crossing ali ground. Asa kubeka. Yes. Si utulie ungoje. Na endekero muntu ko aino naye. Orasangi gwachire gukwana asigitega bunego soli. Osangi muntu chakiri gocha ne chinguru. Tari gusuka uchimegora ari kiri bijangi kiabasa. Okore bachaka ngakai. Ne kiamanga ne kiugocha ne chimbero iga. Kiugocha ibintu nibingi bigocho mutubona. Yes. Ugocha kakororoka na suspicious. Yes. Niko musibati uyu makosa alifanya. However the intention maybe yari ngembe ngao nganta gitengara kishe ngabwato bobisimbisete ngonyome bwango to ikumanya. Pressure ye yarete bichembe. Pressure ya nini? Na ende the funny thing. Abantu abange tabantu bari desperate. Kweli. Unakororoka no kunya kweberelinga o tagete kororoka no chandikite ngana ibono aikana kwagwereire. Uri okorokigo ngo chandikite tubwati alternatives. Kweli. Akutama atengere kururo bagara rangi kyagendera sai. Na ande buno muiseke tobesa ko make amagoso. Yogo takagoso. Okay, ekero kwa rule in a relationship gose mwaetanire no muntu gose your friend mwaetanire. Wete komenyoka guchia sana. To baisa komenyoka guchia ruti gete ngota gete ko musibyo bororo gose ngota gete ko nyoro muntu mungaso bwango na nini. Tateseka sana. Kwa bono bottom line. Chera mangana ngora. Obuno bosemia wa purity nyangwe.